Visita Compra LTD riba Facebook para mais informação. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Happy Saturday! Mình espero que você tenha bom semana, whatever that means to you. Mình espero que você tenha semana produtivo. Oh my gosh! Happy first week. We're going to go back to school. Mawag hope cute videos. The teachers ko post ko nang survive the week. Ito to be proud. Nang kasi mane TikToks anto mane actual, see. Anto also mi mesra hari po sobrang mawag post anto mi tawag ko post so mi probani kara king prestis edata mi gasta edata jerian pero ela post algo hope funny anto lebisa ko samper edata wonder di kung skolta cominciavano randomly midweek ora edata studiante manere un job web sa falga sina anto wag un teacher anto skola cominciari un jaluna eta mane now I understand so e promessi bang ta hobi duro anto maybe starting on a Thursday eases you right into that's what I always thought as a kid kasi ito tamane a purpose pa mane by poco e promessi bang tamane too intense like too many days sí pas teachers nanta mane voorbereiding tambe before right yeah so aqui parece ko nanga nang meta todo pa comienza tiki mas laat anto escola acaba tiki mas laat tambe so there was a shift minasasi nanta baiting opinion about this anto this is gonna make a difference pero tata hobi prat pa ako teachers nang ahaya ko indeed starting on a Monday is hard yes I understand so pa otro nang ko getting ready this weekend pa start mita espero ko it's an easy transition this weekend into the next week misa ko a lot of adult students to starting on Monday so last week no sa papi hobi busy so go listen if you want to support systems are very important but also self-care like yes. Do not forget that drumibong komebong move si bopor I would definitely incorporate that some way somehow pero tama hasi ko sang leuk right do not forget to live a little do hobbies hang out with people anto papi ko hiyan oro ko ba sinti ko portaba tong tigi overwhelmed probably they will understand and ask us support if you need it yes me quere say the main things me quero bisa buso ko nos live riba YouTube di Cool FM YouTube di Sincerely Carolina pero nos not live riba Facebook so what I will do right now ta ko mi share a link anto a specific reason why this is it's probably a technical something that my brain cannot fully understand right now so me just grabe sa puso ko nos vai share a YouTube link riba Facebook do not worry buta by por wake episode back and if you have questions just let us know we might not reply to them live pero we will hopefully get to them so abi mi ke paperi ba algo ko ami honestamente tayo hope interesante I have been wanting to talk about for a while kuta eigenlijk como se dice aqui no papamento passado de esclavitud de Aruba. Sí. Ayer estaba el Día Internacional onde conosco eigenlijk comemorar lo cual que está aquí internacionalmente voor de abolition eigenlijk rond el mundo anto algo que me parata con Aruba nos nota para quieto
too much eigenlijk ribe topico aquí. So we'll be talking about that today. And tumiti un guest ko to be introduced in a little bit. Para mas papi diya sa aquí. Pero probably sige mi grabe sa dan kami awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Thank you to Toto, to Laura Jose, to Gain. I appreciate you so much. Anto manera po sa provak na sa atin some fun giveaways. So stay tuned for next month, which is my birthday month. And as you know, I love doing birthday giveaways. So yes. Also, may kaya doon heads up ko episode di awit ba itong Tiki Mas Kartiko ko normal. Because nos guests are preparing for his birthday. Pero sí, just keep it in mind. Pero I don't think that should be a problem. And the other semana to take a break. This is Sincerely Carolina. Pero Stevong Autista Tay. Just make sure you tune in. Ons may babay back to school tame. So, Kian, without further ado, contanos king bata what you're doing here today. Sí. And why you think we should be talking about this. Yes, mi naam is Gianna. Mi llega di taken ng gas kaba, pesunang ku awake sung A. And if not, mi naam is Gianna. Mi ta traha ding diferente rol ding sector cultural pa awo mi kesa 9 años of porta 10 kaba. Hopi di ay na Holanda, pero sempre conecta ku diaspora di ABC SSS isla nang e 3 años nang awo ko pasa mita trabajando más ku heen di Aruba specifico tambe dingen eigenlijk mes un rumbo. Dus turcos ku ting te maken ku programa, podcast, exhibition. Awo ting een exhibition die mi een paar other artiesten aan tambe na Archivo Nacional Aruba. Teko oktober, dus go ahead and check it out. Eigenlijk het thematiek sempre ting te maken ku herencia bambisa kolonial ku hopi viaja nos nota wak of nos nota papia sobre dit. Dus je nota bij over die esclavitud so, pero echt het sistema kolonial ku nosa inherit y ding nos manera nan di hasi, nos manera nan di pensa ku nos nota para tim viaja y stop y pensa hey, is this actually good for us? Is this actually ours? Nos está pensando o di konakuta die context, por ejemplo, na Aruba of no se toma algo over die antes y Kiko es ta. Dus eigenlijk hoop je reflejo ding het tipo di trabajo como ta hace ku thematiek we're living in that post-colonial context también, no? Dus see, looking back, seeing how it connects to the now. Nosta escucha mi divisa nos, I mean si bota in the social media zeitgeist, anto ding basa colonized countries, islands, zeitgeist. Bolo pensa ku nosta escucha e palabra ng colonialismo frecuente. Sí. En diferente contexto, pero mi dejanyele un concepto que porta hard to grasp, sí, pa sobra e porque Kermen hopikos diferente caminda. Minasa again for the sake of the further conversation que nós about to have, si vou por dona palavra um tiki más contexto den Aruba. Dus met de keren inderdaad kolonialismo lo porwardo papiado in diferente context. Heen het bisa por ejemplo bijvoorbeeld lo cual está pasando with the Israel-Gaza thing, that's also colonialism. But the colonialism que me está papiando sobre DJ tem conexão com a maneira nan de hasi com esse, pero eta colonialismo que tem te maken com tomando eigenlijk simpel tomando algo over Aruba in this case y otro isla también, poniendo infraestructura, poniendo manera nan de hasi social, cultural, vooral social. Haciendo un instituto nang, dus de manera nan de hasi te vira sólido, te vira algo que nos tinku adhere to it to make it happen. Y door die institutionalization tomando over, hopi die konang lokal, hopi die konang kuta porta bambisa di arquitectura, teku kuminda, teku whatever, nos manera nan de hasi, that get forgotten of, not to buy to the margins. And het processo violente pa sobra pa eta violente, dus timbianos not a waku eta violente. Dus timbiaha eta algo hopi specifiek, hopi explicit mane slavery, that's a very violent process.
y con otro conan que también parte de colonialismo que porta menos explícito bambisa violente ta ku bono mag di papi bo mes un idioma na un lugar paso bota papiando idioma di gente que colonizado então esse é processo bastante violento por sobra bono mag di ta quem vota riba bo mes un bambisa país, right? Anto thing in that sense nuance, not nuance to colonialism but nuance to the situation. Paso por ejemplo papiamento mes existir door die mesclando idioma ng europeo ku idioma ng africano, por ejemplo, amongst others, right? So, esta sin ese papiamento portato un poco no anase, pero nos queda lubida que el proceso es también violento. Anto, me te quiere pa mi or mi papi di colonialismo, es echt the taking over institutionalization of things, of education, anything nos está used in ons dagelijks leven y siguiendo con ese sin pensar con está afectando ainda. Correcto. Sí. Sí. E me quiere que nós está também na ponto na Aruba, onde que nós está sentindo é like very far away, anto que most of us portata pensa nós não tem familiar que basta tanta parte de era aqui of se tava também nota algo que eta war papia e portata um pouco tinha curiosidade passar isso aqui então me querer que nós go through some nostalgic amnesia que na Aruba nós não tínhamos um passado violento in regards to esclavitud voral in comparison com por outra isla não me tenho vista que de mi caso sou eu minha maior nota de Aruba dus mi nota da ting portar grandparent a falar que para contar-me coisas de tempo não aia você fala assim não pero pessoa que nós sabe me agrada na escola na South Carolina então ora sim que tem very large slave pass sim então me tocaram para minha graduation nós fazemos um family trip então nós vai Georgia the South, right? Então nós fazemos diferentes plantations então nós gosta sim e compreender então me tenho vista que todo tiki apart e me senti me quase com tiki vergonha que estava na plantation tour onde comi assim de Aruba seu rol eigenlijk in slave trade pa e banda e não que aqui tá algo que tá viva em mim as common knowledge me que man Aruba tá chiquito dus pa que de mapa e tá playing such a crucial role at least in a market pa plantation A of pa plantation area A que tava dia zona mais grande tava hopi apart anto me tá com minha maiora anto com minha avó anto nós tour have one this is like interesting moment anto eri nossa quase senti this person who has never been to Aruba tata sa hopi mas de nosso passado obviously because it's their job me te compreender com nós anto com ela quase senti sa que nota conversação com ta biba ding basta não sei nem tampouco of ko bota talk to other people I will mind you, me graduate a while ago. Anto ainda me ta sinti e nota algo que ta war papia of discutir suficiente. Pero que imenso roceia me ta consciente que tudo local que va mencionar tem impacto. Dus ora que nós para quieto riba e passado de esclavitud, portanto, você pensa passar na Aruba e não toda coisa. Foi nosso linguagem, like you said, might not have existed if it wasn't for that. Ato me querer nós só para quieto que influencia mais o local que nós pensa e parte de colonialismo que por a laga esclavitud happen right ko a India bijvoorbeeld batawak Catholic churches tur caminda que nota algo que tata existir prior to e processo aqui right this is very much ingrained in thinking nós está a India yon abo obviously ta hinga hope mas tempo ding e tópico ng aqui you know this is part of what you do as your job kiko ta kosang ku you have found ku bota bisa hey mitahaya ku these are not things people talk about enough so
me te quiere, that's a good question. Also, me te quiere ora nos pape over die commemorando e gerencia di esclavitud na Aruba, nos tinku pape over die differente, vamos a sections or things, right? E nos papabe de cosas nang hopi practice vamos I will get to that in a bit. Pero inderdaad, algo ku botawak den kong Aruba ta porta no conmemorar como un community, met bisando se explicitly, paso por ejemplo, riba dia di emancipación, kota 1 de juli, ting un grupo, sorry, me olvidé ng number, pero di San Nicolas, ku cada año, pa hopi año ng kaba, ta commemorating, ikut nata, you know, do rituals, but also gewoon being together, really commemorating el día de emancipación, onder andere de Aruba. Pero maneva bisa, esa no algo que ta guardo carga, bolo po bisa den full community. Anto, mi ta pensando también riba, por ejemplo, mi mayor mi mamá de Surinam y mi tata de Aruba, pero ella crece en Surinam y en nang tame bote jeng diferente gente di differente lugar na di mundo tame ko bihenan door di enslavement or indentured labor ko ta full un otro onderwerp. Pero gente na di full round mundo pero ainda e commemoration di por ejemplo emancipatiewet ku bring the abolition ta waarde herdacht ta na gente ta tour differente gente ta think about it ting het un dia nacional, you know, there's like a ritual for, there's a ceremony, so there is no argument for pero no tour gente porta kuta na Aruba nang heritage, exactly, because there are a lot of other countries, Suriname ta undi nang unda essa sita passa, right? E ma começa a pensar over the tópico aqui pa basta tempo pa sobra growing up na Aruba mi alanta ku informação de mi maior nandos com, you know, how it is in Suriname e Aruba também tá colony de Holanda e ainda tem neo-colonial ties to the Netherlands. Pero na Aruba, inderdaad, nos nota pensa riva como comunidad, to be explicit. E, obviously, sa ito val opsi bota hay information na kas di mi mayor nang, pero ora bo bay pa fori bay dia nota nada ta pasando bambisa in public spaces. Mete bisa public spaces explicitly paso mane ay nang to unda gente ta sinti ku mas gente ta conectando com o mesmo tema of basa, mas com dias hoje you see it everywhere. And depois me comecei a reparar que tem diferentes coisas. Tem gerência de esclavitud com ela vai na Aruba, com hopi gente bambisa letterlijk mescla com outro, and somehow, somewhere, I don't have the answer for that. Maybe other people have researched that. En narrativo, pues esa más mi field of work, met onderzoek kiko ta en narrative. En narrativo abira ku Aruba ta only un island kutata ting nanta call it rat slavery, the indigenous people. Pero se by ding archivo mes like literally now go online, they digitalized it. But awa kuting hopi porta inderdaad menos, pero hopi gente kutata enslaved the African descent na Aruba, right? So ting e mezcla ay ting e heritage ay ainda ding gente nang kutabiba na Aruba i gente nang inang familia kutata na Aruba for centuries. Mane hopi gente ku ting fam nang kunustur konosen on the island. Yes, it's proven that a lot of them are like from that mix of people, right? Anto esaita again, me line of work the mass over the narrative heritage. A narrativo somehow, somewhere, I get put into the background kuno sta connected to that African past as well. Pasobra, and that is also the dominant narrative or the master narrative manenantaya meeting academia. Ku noting African enslaved, of not the African enslaved people almost at all na Aruba. But we were suffering more from indigenous people being enslaved. Anto, después, amitahaya, again, minosa ture parti nandi
history ahí, pero después, lo cual botawa ku colonialismo, anto mi te quiero hopi gente no tawa que asina, that narrative became dominant. And then you had, ora konang ako misa modernisa, botawa ting school, universities, kuta crea information tambe pa eigenlijk pa share with the public, pero in ieder geval nanta crea hopi narrativo ng kunos sading nos societies, right? Anto dingen say door ku a dominant narrative notaal tata ku ting African enslaved people na Aruba, of in ieder geval ku in notaal dominant. Is say ako minsa dire institutionalized. That's what I was talking about the colonial process. It is actually ku is say tame bira dominant narrative, I guess, in academia. And then you have, okay, pero king tahasi and the researchers nang yung hindi di Aruba hopi biyaha way at the beginning I was sitting hopi mas hindi kuta haya lugar, kuta haya space pa research essay. So it's like from all sides. Sí. Ora in narrative A ako minsa mane root bopa bisa si bota pensa mane mata kuta root. The dominant root or the dominant flower in that plant to give it like a koyama analogy. Nunca notata ta ding a narrative ku Aruba tametata ting a African enslavement manera be otra isla. Anto mi te quiere manera. Oh, sorry, my alarm. Mi te quiere Contento ko balanta pero may ko alarm. Is that also un otro alarm for something else? Mi te quiere, sorry. Mi te quiere ku e party A, dus ku inotata as bad. That literally that part pas ainda hena ta huzele. Ta een soort excuus bopa bisa eigenlijk pa hende nota sintu kunang mester verdiep na mes dingen say. So there have been researches done about Aruba's past and enslavement by Archivo, por ejemplo, en nang nanting un list di hende nang kunang fam i heritage di familia nang koendo ta na Aruba kuta connecta ku African enslavement aspect di Aruba, right? I mita kere door kupa ayas nang en narrativo e wardo poni pafo di nos di Aruba awonos ta wardo reflected that was not the best idea to do, because eigenlijk si bawake bong met dito nando un praktische voorbeeld kitras na San Barbola, that's where I grew up. That used to be a plantation. Okay. Anto now, you don't, and as far as my knowledge goes, you don't see anything commemorating that. You don't see un bordje of un plakkaat of un whatever. Is het een gevolg daarmee si bonota papia di bo historia, right? Kiko bonotinku per se preserve pa make it indeed a palabra ko usa en nostalgia, pero batinku preserve si pa bo commemora kukonang asina apasa ay nang. Pasobra sino, bota kita build houses and hotels and whatever. Riba a ground, anto bonosa riba ki ground, bota building it, bota quitando parte amitahayo. Sakita my personal meaning. Bota quitando parte di mene es spirit tambe di kiko apasa enang. Basta, I find it a bit disrespectful as well. Just yeah. Zet un ejemplo por ku boting awo anto door ku si botawakri be otra isla ng ting yes in numbers tal ting hopi mas African enslaved people ku apira party di obviously a community ng ainang for centuries of después the centuries of enslavement, pero Aruba tamet alta ting African Arubans or Afro-Arubans, if you want to call that call the people that before the people came through Lago, who are also of African descent. So, isaita e parte awo kunosta mitawake mane in a symbolic way kunosta kind of maybe fighting mane like oh crap. Parte de nosso passado, anto nossa história, right? E outra coisa que me hopi interessante tá, me te quer ku visual, right? Maneira bota bisa porta nós todos assim mane nós nota wak porta hopi Afro-Rubans para nós me assina. This should have not been, right? Presente única forma ku
Exactly. bota participar. Aruba sua participação, portanto, no todo tem hopi bibando riba isla, pero nos toto um key partner do Yes. local tota e transportasi. Yeah. Anto rimita bisa sei também tá algo hopi importante passar e para compreender que tem diferente forma nang a contribuir na e processo aqui para não ser minha lesina e que o país não por forma parte de gele. Então é importante a mim tá então maneira bota bisa que está está passando e maneira confrontation espelho que nós está ganhando como maneira ok portanto você e nota maneira nós pensa que tá e te it has a lot to do também com for the longest time é talaga opiniões sinti bom Sí. de passado você tá nós está participando nesse it's like now we know that's bad então we didn't do that então você nos porta lineage or whatever não a participar na você tipo de practices estão aqui e me querer também top importante para nos para quieto na ku acknowledging it say Sí. of no acknowledging it não vai cambiar nada me querer gente por ter medo still Sí. ku sinang acknowledge ko nang família participar in some way either na slave trade of basta dori slave ownership ko say tabay basta por ta crea mal visto of algo ding the people of today anto and these opinions might differ atrove by people pero mita yes pensa que si bo por sali anto bisa oh my gosh basta may abing na realisasyon que sa kita parte de mi pasado anto mi quer contribuir in some way dori at least no laga e pasado ita forgotten bota kaba bezig ta kies pa kibra e chain porta basta di e familya anto bisa kumane okay my people maybe did something ko Yeah. basta no to tabong pero kiko ta ding mimang pa si hasibong anto porta hasibong ta no laga ese warulubida anto manera bota bisa porta commemora to some extent what you can Yeah. pamiti kere ting hopi vergüenza ding ese But it also brings comfort. Mita kere ku si nos pape di privilegio nos tursa e nos turta ayer mi tato na archivo nos tato papiando com un par di adulto nang mayoko at traha un par nang tra na school otro na tra na banco differente positions. It was very enriching for me paso ya mi to 31 and they have already worked their whole lives and have experienced things also in a different era. Kunanta pape over the, like racism in that sense. Y no commemorando of that aware ku porta essa tameta un parte di king bota, un parte di king nosta, ku even though ding in this day and age porta bota bambisa lighter skinned of ding mas privilege, pues sei ta by hand in hand, wanneer na visa ding holandês. Eta un parte di amita yame healing tambe, right? Paso si hende ron di bota waku bota bezig ta researching ding po mesong manera papiando over di virando mas bewust over die essay tambe ta crea un differenza anto meta kere e differenza na mister en meta bisa mister bing riba differente nivel paso meta kere essay tambe ta è parte di colonialismo they call it the colonial project. Ita algo ta wada pensari baje. Ita algo kuta manema bisa institutionaliza. It's institutionalized. it was very on purpose so me kere opinion ta penso ko sa kita algo ko happen like by chance or something of wasa like out of all. si elogis pasado Sí. tipo ito tong hopi but aware process anto hena nang ko a participar e a contribuir nessa aqui especially on the top tota ito tong plan anto nanta quer achieve algo na decidi this is better and best anto nos tabay expand better and best everywhere else anto through all of this process right anto ito hopi importante pa sobra mita sigur ko in that process tating hena nang along the line ko no tota bewust di ko esa kita basta fault of buta basta war usa basically pa contribute na algo de un otro grupito pero it is what it is Meta kere tambe because
si wat papi di esclavitud, like slavery was part of that colonial project. And to slavery in this context, mane a transatlantic slavery, da algo very specific ku a conecta race, mane Europeans a define race and connect that to inferiority. Dus is dat algo, sempre dat ting esclavitud throughout the ages, throughout mankind. Hoop je het hoe ze argument pero a diferencia specifico di transatlantic slavery taku very specifically again the colonial project a racial aspect dat Eduardo usa como tool para oppress e notata only classist, lo cual es que e notata gis paso bota pobre no sta by oppressed, no e tata paso bota colo oscuro no sta oppressed tambe. Antes eta algo hopi gente no ta papi di je paso e vergüenza, pero tambe e comfort. Mi te quiere hopi gente ta comfortable ding no ku eta pasando per se, paso mi te quiere people that inherently bad, but the comfort of not having to talk about it, right? E kona ki no ta leuk pa papi sobre di je, anto hopi gente dice sí, pero mi no po cambia lo cual mi antepasado na ngahasi, pero ese no ta lo cual batin ku cambia, eta lo cual batin ku cambia ta porta dembo familia of na bo trabaho, depende ki bota hasi. You know, like make it something to talk about and to awoting mas y mas facts. Again, by archivo, wak e lista, wak e nombre nang, that's just already proof. Ting research nang tame ko tawada simita traha hopi na Aruba ku un señora Lily Peterson, anto eta museólogo, pero tameta research like, por ejemplo, diferente conexión nang about Aruba's slavery's past ku plantations nang na Aruba. So is that algo otro ku again a conversation aquí por by hours and hours and hours. Pero is that algo otro ku door di narrativo dominante con lo cual nos stata papiando sobre de ku Aruba no ting mesung hopi you know, like enslaved connections, the enslaved African people, mane otro isla nang mita quiere tata ting un lista ku mane plantations na Aruba, pero no awardo hasi hopi research for the public to know kung plantations na tata di king mita quiere bolo pa hayon tiki ma fácil, pero how did those people live? E parte di colonização e enslaving people é parte de dehumanizar também. Dus se nossa informação é que de nos mente, então é que é algo psicológico também, não por humanizar a gente. É também com a mídia traga, again, outra conversation. Pero pasa mane si bono sa si eta diz algo de un papel ando boto mane leso un nome de un plantation boto mane ansa cosa ta erg pero whatever. Pero si bo ta lesa full un contexto den con hene ta biba of ta word de humanizar of no ta há certo derecho não of at all word mira como un human but si bota un gente com un tiki empatia bota by wake diferente. Pero essa los die emotionen is het gewoon information tambe ku bota haya of no haya of por haya of no por haya die album, right? Yeah. E a realidade, não me tinha cabeça que maneira que mencionar por outro país na do um better job na maneira não maintain, pero show that by Corsou, por exemplo, buting museums nang and that are very explicit. Yes. Anto say por the hobby confronting for some people, pero ante ele personally mite so you enjoy visit historical museums and stuff. Pero mite ele hobby importante pa sobre maneira ta bisa eta un cos pa portable sele of escucha de gele e pa boak anto por um momento ding uma situação assim, no? Same thing, this trove na South Carolina, Georgia, or Kubotabaya plantations, ang dami Butawak, mane Casa Bonita, where people get married, for example, right? I cannot believe that people indeed do that. Pero Butawak areas nang dami, unda ko enslaved people of the help, whatever, tao ta biba, kung nang tao ta biba, anto pami sa ito ta un momento hopi apart, unda ko mitabisa, okay, wow, nos islas sina chiquito a contribuir na
a future of these people, right? Yeah. Anto kung nga end up kinang tahasi saki. Anto ita very interesting perspective ku botahaya solamente dori papia di gele e tambe manevo de bisa empatizar, I guess, por di pôr momentos de onde é sapato não, onde ku bota compreender se mi hon. E outra coisa também me tem que bisa ku local que vai mencionar a parte psicológica também tá ku hope bia nos nota compreender de com cultura não tá de certa forma. E se bo nota spend enough time to figure out basta kika passa den passado denbo comunidade bo nota baita bewust de kiko a contribuir na local ko awin dia ta wara considera normal. Sí. Anto di onda essa bene. Anto eta hope interessante inderdaad ora ko bota toma e tempo pa ler e contexto não solamente anta de tem gente aqui tá tem 10 escravos. Sí. Não, com na biba com essa que a contribuir na com e dono de escravo não portanto tá pensa tá normal para bo trata gente não que tá de classe menos sí. or whatever de outro color, pero também com a gente não aqui também assim para você vai com outro ora com nosso papel de costa maneira physical punishment, right? Tá algo que tá so tight, é tá sina comum na Aruba, ante tá so tight to that. Yes. Pero nós não tá papel de é suficiente que ora que bota hasi coisa bespreekbaar aan de ideia de laga los voor die eceita laga los die costa que nossa heredade de temporada e que nós tá carga quieto by voor die tempo Sim, passa eigenlijk een nota de hopi tempo passar com ela wada like the abolition of slavery, right? E bambisa no bobisa ela se botem hand, sim, bobisa ela portar lota conectar com o tempo and that's not even that far. Portar não conhecer, pero if you think about it, gewoon very practically, it's not that far. Anto, ja, mas também in neuroscience e the psychology field da guardo hasi research com in general também, pero também specifically mane con DNA mutations that get transferred when you are under a lot of stress or trauma. Thing specifically over the people who get enslaved também ku e trauma uit da guardo overgeleverd na nang descendants and it's not. And so it's psychological, but it's also like I think institutional, because I think that's also een conversação que nós não tá pape hopi. Denk de que maneira nang institucional nós tinku at ainda conectar com o passado dos el lenguaje, por ejemplo, papiano holandês tem tour lugar nang official van visa, basa. Kasi yung gente no tamane echt stop de pensa kiko essa hasi ore kunos mita quiere sowieso ting hina ta pensa kunos ting ku preservar papiamento ku mita hanya bom, pero e parte di preservato super bom, pero ting un parte per me que sei tame ku tamane sei ku eta parte di colonization. Correcto. Right? Di contexto ku asali for di sei ku ainda nos ting ku usa pa motivo nan politico. Anto, tur e connexiona eita algo que me ta quiere que nos tinko pape mais sobre DJ, pa sobre me ta quiere ta bom pa lesa research, eta bom pa lesa book, eta bom pa by leasing of the diferente forma over die historia aqui, pero me ta quiere conversação assim que ta mais over die connexiona e com unfolding connection die antes te ko gewoon in public spaces and how people talk about it in narrativo kota mas algo kumita echt use in my work met quiere is esta conversação mesmo importante than just knowing numbers and knowing a name of a plantation. Paso sino met quiere gente não está conectar mesmo hope com ele tampouco, and I think that's where true healing e change está começar também. Sim. Gian,
Me quero saber, Hopi, thank you for this conversation. Ito een conversation ko, manibo ta bisa, not necessariamente leuk. Ito leuk si people have interesting conversations with people who you are, who you think are interesting. Pero ito kira een conversation difícil, ito kira ito touch diferente. Sí. Constante nos tour, ito touch diferente cosa ka diferente gente. Pero manera pa bisa, ito kira there's a lot of work to be done na haya e laso ng ding king nos ta awi. Kiko nos komunidad ta awi. Sí. Anto, mita quiere ko we are in a good way. Basta como comunidad, mita quiere ko silver lining, right? Di turco si social media ta esi. Sí, Ko, ko, exposure. correcto. E ko bating mas rhyme ta ng kuta mas accessible pa papi di ko sa ngasina. Dus mita espera ko mas tipo de conversation ng aqui talanta. Sí. You know, in Yes, different please. spaces, by different people, with different people, ko nos por haya elaso na anto Ja. make peace with them as well, right? On whatever side portabo ta pensa of sinti ko bota, chances are ko it's all of the sides, Yes. right? Anto Por analu. sí, anto maybe that brings some people some comfort Yeah. too. Yan, is there anything else ko balokyar pahende sa of pahende keep in mind as we Porta- move forward? Porta esta, si vos que lo que sa más over dia sa que gewoon just by Google sowieso, pero si vos quer lesa más in the work that I've been doing in this together with other people, by na www.counternarratives.nl and then nang bolo po haya a lot of different articles about it. Anto bolo po lesa más tame. I will make sure to share that link. Sibo akach nos towards the end. Manera mi mencionar kung mismo episode ya wala tong tiki mas kartiko. Nos sa live riba YouTube. Anto bopor hayala back riba. Bopor hayala link di YouTube tambe riba e Facebook di Cool FM. Dus do not worries. Riba jo Mars. Elo available riba Spotify, Apple Podcasts or ba favorite podcasting platform. Mientras espero ko botame haya topic ko aki interesante. Ito tong tiki mas deep ko porta episode si mga pasa. Pero all of them are important. Anto mientras espero ko esa kita lang to ang kuryosidad ng buo pasiyang un tiki mas di historia di esclavitud y abolition na Aruba. Anto kung esa ki portate dia di awit ang impactando nos kultura anto king nos to. Thank you. Thank you. Me quiero caraboso pa follow me on social media. Si busca participating in fun giveaways. Kubitini, it's @sincerely.carolina. Arriba Instagram. Anto @Zina Talks. But of course, make sure ko to follow Cool FM. Anto, mita espera ko bating un bong resto de weekend. Un biyahe mas. Kudos to you who survived the first week back to school. Anto, you got this. Beso ko about to start. I will see you again, not next week, but the week after. Pero kara tune in din si Mang Autista, otro si Mang. Thank you to my awesome sponsors, of course, for allowing me to talk about whatever I want to talk about. So thank you to Total, to La Roche-Posay, and to Gain. I appreciate you so much. And yes, I think that is it for me. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Hey, bumarka ng favorito iyeng premio Tawardabo com a P&G Beauty Festival. Compra qualquer tipo de produto ng preferi manera Pantene, Gillette, Old Spice, Secret, Aussie, Herbal Essences, Oral-B, Crest, Off Ivory. E participa pa na shopping vouchers de 250 florin. Cada luna e produto ng gratis. Tour simang na ture punto de venta rondi nos isla. Participa awe mes. Compra 2 produtos de P&G com valor mínimo de 5 florin. Deposita bo recibo original, cubo number e bo número de telefone de caja promocional off mandena e WhatsApp line de compra. Visita a compra LTD riba Facebook para mais informação.